بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله غاينا الله شكر الله مقطو بذهن منان الله تعالى رحمة منان وكان ultraslar bizda bek zo'r foyda oldik. Alloh taolaning rahmati bilan bek zo'r foydaga ega bo'ldik. Biz Robbimiz Allohdan bor nimaga qudratli ekanini angladik. Bor nimaga qudratli ekanini angladik. Uning borliqqa keltirgan maxluqlarini qarab, o'ylab, fikrlab, shulay uning kitobidan, uning kitobi Qur'ondan qaysi bir oyatlardan o'qib bildik. Alhamdulillah, Alloh taolaning qudratining chegi yo'q ekan. U bor nimaga qudratli. Biray nimaning bo'luvini tilaha bo'l debgina ayta, ham ul bo'lar, ham ul bo'lar. Ham shulay uning cheksiz bilimi haqida bildik. Cheksiz kamil bilimi haqida bildik. U bizni ham bor o'zining maxluqlarin o'zining cheksiz bilimi bilan sulg'ab olgan. O'zining cheksiz ilmi bilan sulg'ab olgan. Undan bir nimalar yashirina olmaydi. Bir nimalar yashirin tugil. Alloh subhanahu va taolo ayta: "Awala ya'lamuna anna Alloh ya'lamu ma yusirruna va ma yu'linun." Al-Baqara surasining 77-oyati uning ma'nosi: ular bilmaylarmi alla Alloh ularning yashirin ham ochiq ishlagan ishlarini bilganin deydi. Yashirin ham ochiq ravishda qilgan amallarini bilganin bilmaylarmi deydi. Shulay Alloh subhanahu va taolo ayta: "I'lamu anna Alloh ya'lamu ma fi anfusikum fahdhuruh." Shulay Al-Baqara surasining 235-oyati. Uning ma'nosi: biligiz, Robbimiz aytadi, biligiz, Alloh sizning nafsingizda nima ekanini biladi. Ko'ngilingizda nima o'ylaganingizni biladi. Haq bo'lig'izni, haqlaringizni. Subhanalloh. Robbimiz aytadi taqvir bir oyatida: "Huvallazi xalaqas samawati val arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh, ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallohu bima ta'malun basir." Al-Hadid surasining 4-oyati. Uning ma'nosi: u ko'klarni ham yerni 6 kunda borliqqa keltirdi deydi. Ya'ni Alloh taolo ko'klarni ham yerlarni 6 kunda borliqqa keltirdi, ham shundan tahti üstüne o'rin oldi. Tahti üstüne o'rin oldi deydi. U bilan yer isine nima kirganin deydi. U bilan yeti ko'k üstünen, o'zining tahti üstünen bilan yer isine nima kirganin. Zo'r maxluqmi, balakay maxluqmi, qirmisqami, mikrobmi, tirimi yoki o'limi. Yer isine nima kirganin barihinde bilan. Hem unan nima siqqanin, hem unan nima siqqanin Alloh taolo bilan. Ko'kdan nima tushganin, nisa bir tuk yomg'ir yog'gan, nisa bir tuk qor yog'gan, barihinde Alloh taolo xonim barihinde bilan. Hem uga nima ko'tarilganin, ko'kka nima ko'tarilganin barihinde biladi. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Ul sizning bilan qaydagina bo'lsangiz. Ya'ni o'zining bilimi bilan, ham ko'ruvi, eshituvi bilan, bizning bilan har vaqt. Shulay o'zining to'g'ri qullarına qiyin vaqtda yordami, uning yordam so'ragan vaqtda Alloh subhanahu va taolo har vaqt yordam berishga azir. Har vaqt yordam berishga azir. Vallohu bima ta'malun basir. Alloh sizning nima qilganlaringizni ko'ruvchi deydi. Shulay deb endi og'ayni biz bildik. Shulay bu dunyoga nima uchun ul bizni bor etganin. Robbimiz bizni ni uchun bu dunyoga bor etganin. Ul ayta: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Az-Zariyat surasining 56-oyati. Uning ma'nosi: "Men kishilarni ham yindarni borliqqa keltirdim faqat miyagina tavonhundar uchun. Miyagina tavonhundar uchun, g'ibat qilundar uchun." Ham bildik o'tgan o'rtoqlarimizda Alloh taolo nima buyurganini bilgan. U ayta: "Ya ayyuhan nas ubudu robbakumul-ladzi xalaqakum val-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Uning ma'nosi: ey kishilar, sizga ham sizga tikilganlarni bor etuvchi, borqa keltiruvchi Robbingizga tog'inig'iz deydi.
Әмриті, табынығыз дей. Бәлки ул һез унан құтылырғыз дей, оның ғазабынан құтылырғыз дей. Әйттек бит инде, табыну ул бүйүкләү, кәмһенү һәм ярату менән. Бүйүкләү, кәмһенү һәм ярату менән, һәм буйһыну менән. Кушкандарын үтәп, тыйгандарынан тыйылу менән. Шул була табыну. Табыну. Гарәпчә була ибада. Һәм шундый һорау. Без уга ничек табынырга тиешбез? Ничек иттереп, ни рәвешле итеп табынырга тиешбез? Җавап: фақат ул кушканса. Ул буйырган дин буенча. Ягъни ислам дине менән без уга табынырга тиешлебез. Шул ислам дине уга табыну була инде. Аллаһ Тәгаләгә табыну була. Һәм Аллаһ Тәгалә башка дингә риза түгел, һәм кабул итмәй. Нинди генә дин кеше уйына кайламаһын, башка дингә Аллаһ Тәгалә риза түгел. Фақат ислам дине ул хак дин. Ул хак Аллаһ Тәгалә барлык кешеләргә индергән дин һәм уларга буйырган дин. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннад-дина индаллаһил-ислам" ди. Әл-Имран сүрәһенең 19-нчы аяты. Мәгънәһе хаклыкта Аллаһ Тәгаләнең дине ислам. Аллаһ Тәгаләнең хак дине ислам. Ягъни Аллаһ Тәгалә бездән талап иткән, кабул иткән ысым дин ул ислам. Шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва ман ябтагhi гайра al-ислам дина, фала юqбала минhu ва хува фил ахирати минал хасирин." Шулай Әл-Имран сүрәһенең 25-нче аятында. Уның мәгънәһе кимдә ким исламдан башка үзенә дин эзләй икән, үзенә дин теләй икән, ул унан кабул ителмәс ди. Аллаһ Тәгалә кабул итмәс уның гыйбадәтләрен, кылган амәлләрен, берниендә кабул итмәс ди. Һәм кыямәт көнендә, шуның өстәвенә кыямәт көнендә ул хәсрәтләрдән булыр ди, үкенүчләрдән булыр ди. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең мәңгелек газабында интегүчләрдән булыр ди. Интегүчләрдән булыр, Аллаһ Тәгалә хаклаһын. Шулай Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ал-йawma акмалtu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Al-Maida сүрәһенең 3-нче аяты. Уның мәгънәһе инде бу Аллаһкы аятлардан бере. Без бит беләбез, ислам дине 23 ел буена индергән. Аллаһ Тәгалә яйлап аят белән ислам динен Куранды 23 ел буена индерә. Үзенең пәйгамбәре аша. Бу инде иң алакы аятларның бере. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ал-йawma akmaltu lakum dinakum." Бүген мин һезнең өчен динегезне индереп бетердем ди. Ягъни ислам динен. Үземнең һезгә карата нигъмәтемне тамамланым ди. Шул инде ислам дине ул Аллаһ Тәгаләнең иң зур нигъмәтләре кешеләр өчен. Иң зур бүләге, иң зур нигъмәте. Нигъмәтемне тамамланым ди, һәм һезнең өчен ислам менән дин буларак риза булдым ди. Ислам менән риза булдым ди, һезнең өчен дин буларак ди. Дин буларак. Шулай булгасын инде Аллаһ Тәгалә безгә ислам дине менән риза, башка дин менән риза түгел, фақат безгә буйра ислам дине менән. Һәм бездән кабул итәсәк фақат ислам динен генә. Ислам бер әйтеп инде гарәп үзе ислам. Гарәпчәнән тәрҗемә иткәндә ул атала буйһыну. Буйһыну бирелү. Ягъни тәнең менән Аллаһка буйһыну. Һәм ислам динен тотусы кеше кем була? Аллаһка буйһынусы, бирелүсе кеше кем була? Муслим була, гарәп телендә. Муслим. Без әйттек бит, безнең башкорт татарлар битендә әдрәк теге гарәп булмау сәбәпле ул хүзде әдрәк үзгәрткәннәр, әйткәннәр мусулман дип. Мусулман дип әйткәннәр. Шул бит мусулман кеше була кем? Аллаһка буйһынып ислам динен тотып яшәүче кеше. Артагыңгы һорау, агайны. Ислам диненә кергән кешегә ни була? Нинди файда була? Шундый һорау. Әлбәттә кеше һорау ясап, мин ислам диненә кергән килә, ләкин аның өчен ни була? Җавап: беренчедән, был дөньяла, был фәни дөньяла, кыскана дөньяла динде тиешенчә тоткан кеше нимә белән бүләкләнсәк, күңел тынычлыгы белән, бәхет туйгысы белән һәм иман ләззәте белән бүләкләнсәк. Ягъни киң күкрәк белән, тыныч күңел белән яшәсәк. Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә: "Фәмән иттаба'a худая фала яḍillu ва ла яшқа." Кемдә кем минең һидаятыма иярәти, динем менән буенча яшәйти, фала яḍillu ва ла яшқа. Бер касында адашмаясак та ти, һәм бер касында бәхетсез булмаясак ти. Бер касында бәхетсез булмаясак.
Albatta Alloh taolo hina yasab kishini sirlar bilan, avrular bilan, yo'qotuvlar bilan hina yasab. Lekin musulmon kishi ko'proq tuda. Ni uchun ko'proq tuda? Chunki Alloh taolo yengillayotgan. Shon Alloh taolo aytayindi: "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil-islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja." Al-An'am surasining 125-oyati. 125-oyati. Uning ma'nosi Alloh kimga to'g'ri yo'l tilaykan, islomga qarata ko'kragini osadi. Ko'kragini kengaytiradi. Yashrah sadrahu lil-islam. Islomga qarata ko'nglini kengaytiradi. Hoyi o'yata islomga ko'kragida. Ham shu keng ko'kragi bilan o'sha dunyoda yashaysak, islom dinini tutib Allohning rahmati bilan. Hamda Alloh taolo keraksa, kimga Alloh adashtirga tilaykan, ya'ni g'azalligi bilan adashtirga tilaykan, uning ko'kragini qifinqiytadi, avur ita, qifinqiytadi. Ham shu qifinqi ko'krak bilan u shu dunyoda yashay berasak, baxtlilik tuyg'usi bilan, tinchlik bilan o'sha dunyoda yashay berasak, Alloh taolo haqlari. Bu endi bu dunyoga qarab, bu dunyoga fani dunyoga qarata. Ikkinchisi, islom dinine ingan kishiga axiratda mangilik o't g'azabidan qutulib bo'lsa. U qutulsa Alloh taolaning rahmati bilan mangilik g'azabdan. Bu indur ne'matlarning biri. Indur ne'matlarning biri ham oflaridan siltirab yilg'alari oqqan o'zmoq baqsalarına indirasak, unda ol mangilik lazzatlariga erishasak. Mangilik lazzatlarga erishasak, bir qasında o'lmaysak da, sirlamaysak da, o'zmoqdagi butun lazzatlar bilan qo'llanib yashayasak, ham ularda mangilik qolasak. Bu Alloh taolaga hech bir qiyin değil. Biz aytdik Alloh taolo bor nima qudratli. Bor nima qudratli. Ham bu Alloh taolaning va'dasi. Alloh taolaning va'dasi, hech shakl va'dasi. Endi o'ylab qaraylik og'ayin. O'zmoqda eng tuban darajalarga kishiga o'sha dunyo xatli 10 taqir berasak. Hali yer sharida nindigina boyliqlar yo'q, nindigina lazzatlar yo'q, nindigina mulkat yo'q, nindigina hayvonlar yo'q, nindigina baliqlar yo'q deganda nindigina rizqlar yo'q. Shu dunyo xatli 10 taqir berasak, Alloh taolo 10 taqir berasak, ham u kishi o'ylayasa, minanda buyukroq darajaga erishishlar yo'qdir deb jannatda. Uga shunday tuyg'u berasak Alloh taolo ko'nglida, u aytasak minanda buyukroq darajali kishi yo'qdir deb jannatda. Aslin barliqda u eng tuban darajali kishi bo'lar. Eng tuban darajali kishi bo'lsa. Subhanalloh. İnşallah Alloh taolo nasib etsa, kelajak darslarning birida Qur'onda ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hadislarına tayanib, o'zmoq baqsalarining jannatning qaysi bir sifatlari to'g'risida hud olib borasak bu. Hud bizni olib borasak bu, shulay yo'q. O't tamuqning qaysi bir sifatlari to'g'risida yurishsak bu. Alloh taolo nasib etsa. Endi og'ayni kim islomdan bosh tortar, hozir o'zingina g'ayblah. O'zingina g'ayblahin, o'kinuvining sigi bo'lmayasa. Endi hozir ko'zaldan ketir qiyomat kunida butun musulmonlar, Allohga bo'yinuvchilar, turkum jannat baqsalarına soqirilib kiritgan vaqtda ko'zaldan ketir hini bo'yinuvchilar, kufrlik yo'l haydovchilar bilan birga osmondan qaynab turgan tamuqqa yurib olib ketganlar. Ko'zaldan ketir. Alloh aqlan. Endi u kunda hum bo'lsa Alloh aqlan. O'ylab qarala, haqim tashla. Allah Teala ayta: "İnna anzarnakum azaban qariba, yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al-kafiru ya laytani kuntu turaba." An-Naba surasining 40-oyati. Uning ma'nosi haqliqda biz sizni yaqin g'azab bilan eskartdik deydi Alloh taolo. Yaqin g'azab bilan ihtibor etilgan. Inna anzarnakum azaban qariba. Azaban qariba ya'ni yaqin bo'lgan g'azab bilan. Ulamo u yiroq deb. Ali yiroq, ali qiyomat kuni yiroq, ali o'limda yiroq deb ulamo bir qasanda ulamo ul xato. Alloh taolo ayta, bu g'azab yaqin deb, biz uni turala eskartdik deydi. Ham kishi u kunda deydi. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Ya'ni u kunda o'zining amallarini qarayasa, ko'rasak, nima bu dunyoda nima qilganlari butunla xabar etilir. Ham kafir kishi aytir, ya'ni ishonmovchi, bo'yinmovchi kishi aytir, "Eh men tuproq bulhamin" deb.
тупрак булган интеп. Ягъни теләр үзенең янһид тупрак булуын, мәңгелек газапка дусар булуын аңлагас, ул теләр үзенең тупрак булуын Аллаһ хаклан. Һәм агайны бу кемгә кирәк? Бу кемгә кирәк? Әлбәттә, бер кемгә лә кирәк түгел бу. Бер кемгә лә кирәк түгел, бу ни үкенеш һәм газап. Артабанга һорау, хәзер инде игътибар итегез, ничек итеп ислам диненә керергә? Ислам диненә кертә торган иң беренче гамәл. Җавап, бу бик ябай һәм еңел. Беренчедән, ислам диненә кайту, кире үзенең ябай фитрага кайту була. Ислам дине белән яшәү, Аллаһка буйсынып, Аллаһка табынып, бөекләп яшәү, ул кешенең табигый тормышы. Ничек итеп ислам диненә керергә? Әйтеп бит, бу бик ябай һәм еңел. Тәү башлап, кеше мәгънәләрен аңлап һәм талаптарын үтәргә ниятләнеп, ике таныклыкты әйтергә тиеш. Ике таныклыкты теле белән әйтергә тиеш. Шуның белән кеше мусулманга әйләнә. Һәм нинди ике таныклык? Ул таныклык беренчеһе ла илаха иллаллах, икенчеһе Мухаммад Расулуллах. Шу ике таныклык. Ла илаха иллаллах дигән таныклыктың мәгънәһе ниндәй? Җавап, беренчедән уның тәрҗемәһе, хүзмә-хүз тәрҗемәһе, Аллаһтан башка илаһ юк. Ла илаха иллаллах, ягъни Аллаһтан башка илаһ юк. Һәм уның мәгънәһе Аллаһтан башка хак илаһ юк дигән. Әйтеп киттек бит инде үткән утырышларыбызда, илаһ дигән һүз ул гарәп һүзе, башкачага тәрҗемә иткәндә табыну заты. Ягъни гыйбадат кылу заты. Һәм бу ла илаха иллаллахтың мәгънәһе дөньяда юк, хак табыну заты Аллаһтан башка дигән. Хак табыну заты Аллаһтан башка юк дигән мәгънәне аңлата. Ягъни кешеләр үзләренә хаксыз рәвештә илаһлар итеп алган барлык нимәләр барыгы ялган. Бар илаһлар да ялган. Булһынмы таштармы, агастармы, фындармы, булһын аймы, кояшмы, арвахлармы, шишмәләрме, каберләрме, пәйгамбәрләрме, фәрештәләрме, барыгы кешеләр үзләренә хаксыз рәвештә илаһ итеп алган нимәләр барыгы ялган. Әйтәбез, Аллаһтан башка хак илаһ юк дип. Бер Аллаһ ул хак илаһ. Чөнки ул барлыкка китерүче, ризыкландыручы, бар нимәнең хак хуҗагы һәм унан башка табынырга лаеклы зат юк. Шул булай инде ла илаха иллаллахтың мәгънәһе. Икенче һорау, бу таныклыктың нинди талабы бар? Нинди талаптары бар? Чөнки бу ябай гына һүз түгел, әлбәттә. Буның талаптары бар. Буның талаптарын кеше үтәргә тиеш. Исем мусулман булыр өчен талаптарын үтәргә тиеш. Җавап, уның талабы Аллаһтың бер үзенә генә табыну. Ягъни һин таныклык китердең, ул Аллаһ Таала бердән-бер хак илаһ, хак табыну заты дип. Һәм уның талабы ошо ла илаһларның талабы бер үзенә генә табынып яшәргә тиешсең. Буйһынып, бөекләп, кушканнарын үтәп, тыйгандарыннан тыйылып яшәргә тиешсең. Һәм унан башка берәү генә табынырга тиеш түгел. Шул инде ла илаһларның мәгънәһе һәм уның талабы. Икенче таныклык Мухаммад Расулуллах. Уның мәгънәһе Мухаммад Аллаһтың илчеһе яки расулы. Шу була тәрҗемә, хүзмә-хүз тәрҗемәһе Мухаммад Аллаһтың илчеһе. Арабча була расулы. Уның мәгънәһе инде Мухаммад кем ул? Аллаһтың илчеһе, ягъни Аллаһ Таала тарафынан гарәпләр арасыннан Курайш дигән кабиләнән хайланган, ырыудан хайланган Мәккә калаһынан Мухаммад исемле кеше үзенең расулы итеп кешеләргә үзенең динен, үзенең әмерен җиткерсен. Инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, Әл-Фатх сүрәһенең 29 аятында
Muhammadun Rasulullah. Muhammad Allohning elchisi. Shulay Alloh taolo ayta: "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Al-Ahzab surasining 40-oyati. Ma'anahi Muhammad hedin arabizdan biri zatining otasi bo'lmadi. Uning ullari bo'lmadi. Lekin ul Allohning rasuli, ya'ni elchisi ham eng adabli payg'ambardir. Eng adabli elchi, eng adabli payg'ambar. Ham shuni bilirga tegishlidir, Muhammad sallallohu alayhi vasallam ul butun kishilik dunyoga ham yindar dunyoga yuborilgan. G'arablar uchun tugul, butun kishilar uchun yuborilgan. Butun kishilik dunyo uchun. Qora kishilar uchunmi, oq tanli kishilar uchunmi, qora tanli kishilar uchunmi, barcha uchun yuborilgan payg'ambar. Alloh taolo ayta: "Ama arsalnaka illa kaffatan lin-nas, bashiran wa nadhira, walakinna aktharan nas la ya'lamun." Saba surasining 20-oyati. Bu oyatning ma'nosi biz hina endi Alloh taolo ko'pchilik o'rinlarda Qur'onda murojaat etganga Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Biz hina barliq kishilik dunyoga uchun yubordik. "Ama arsalnaka illa kaffatan lin-nas." Huyundiruvchi ham itkartuvchi etibdi. Huyundiruvchi ham itkartuvchi etib. Nima bilan huyundiruvchi? Albatta bo'yingan kishilarga, Allohga bo'yingan kishilarni mangilik ozmoq lazzatlari bilan huyundiruvchi. Ham nima bilan itkartuvchi? Alloh taolaga bo'yinmagan, bo'yinlarga bosh tortgan kishilarni Alloh taolaning mangilik azobi bilan itkartuvchi. Itkartuvchi etib yiberdikdi. "Walakinna aktharan nas la ya'lamun." Lakin ko'pchilik kishi buni bilmaydi. Bilmaydi. Ya'ni buni bilirga tilamaydi. Buni biluvdan bosh tortadi. Ortaban g'ihroq og'ayni. Rasul bo'larak, payg'ambar bo'larak uning ustida nindi vazifa? Javob: dinni yintiklab anglatuv. Boshqa uning oyatlarini kishilarga o'qib yetkirerga ham uni yintiklab anglatadi. Yintiklab anglatuv uchun. Misol keltiramiz namoz bilan. Masalan, Alloh taolo Qur'onda amr etdi har bir musulmon kishiga kunda namoz o'qirga. Buni har bir kishi biladi. Lekin endi nisik etib ni ravishli ham qasam endi vaqtda o'qirga uni kim bilga yuradi? Kim bilga yuratdi? Albatta payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. U 5 namozni butun yoqlab da anlatib berdi bizga. O'zining so'zlari bilan ham amali bilan. O'zining so'zlari ham amali bilan. Bu endi har bir ibodatga qo'shiladi. Har bir ibodatlarga qo'shiladi. Zakat, haj ham boshqalar. Barhunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam intiklab anlatib berdi. Bu endi rasulning, payg'ambarning vazifasi. Dinni kishilarga yetkiruv, dinni taratuv. Endi qarayib ali din butun dunyoga taralgan. Islom dini butun dunyoga qarab. Yo'q shunday o'rin islom dini borib yetmagan. Alloh taolo ayta: "Va anzalna ilayka az-zikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." An-Nahl surasining 44-oyati. Uni ma'nosi biz senga iskartuv indirdik. Iskartuv indirdik, ya'ni bilim berdik. Hin kishilarga ularga nima indirilganini intiklab anglatir uchun. Ya'ni Qur'onni, dindarin kishilarga intiklab anglatir uchun. Ortadan g'ihroq og'ayni Muhammad Rasululloh degan taniqlikdan nindi talabi bor? Bizga qarata. Javob: birinchidan uga bo'yinirga, uning amrlariga bo'yinirga, ham tiygan nimalaridan tiyilirga. Alloh taolo ayta Qur'onda: "Ati'ulloh va ati'ur rasul." Allohga bo'yinirib, ham bo'yinirib uning rasulina tiy. Ya'ni kimga? Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ta'ala bir oyatda Alloh taolo ayta: "May yuti'ir rasul faqat ata Alloh." Nisa surasining 2-oyati. Uni ma'nosi kimda kim rasulga bo'yindi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bo'yindi, faqat ata Alloh, ya'ni u shuning bilan Allohga bo'yingan bo'lsa, u shuning bilan Allohga bo'yindi. Ya'ni biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'yingan, biz shuning bilan Allohga bo'yingan bo'lamiz. Chunki u amrida bizga Alloh bo'yindirgan.
Şulay Allah Teala ayta: "Ve ma ataakumur rasulu fakhuzuhu ve ma nahakum anhu fantahu. Vettaqullaha innallaha şedidul iqab." El-Haşr surəsinin 7-ci ayəti: "Sizə Rasul nimə birə, şunu alığız" deyir. Nimə buyura, şunu alığız, şunu ötəgiz deyir. Sizdən nimənən tıya, şunun tıyılığız deyir. Haqlanığız deyir. Allah Teala'nın ısın barlıqda Allah Teala bik güçlü gazaplasıdır deyir. Yani Allah Teala bizi qorqata, agar da biz uyulmasak Rasulga bik qatı gazap bilan qorqata bildi. İkincisinden tanıqlıqның ikinci talabı Allah Teala'ga faqat onun sünneti boyunca, yani onun öğrettiği boyunca ibadet kılara gerek. Ul nesi getirip namaz okunu şulay okura gerek. Şulay okura gerek. Ul nesi getirip hac kılgan şulay dep hac kılara gerek. Hem başka bütün ibadetlerde, bütün İslam dinin bizge Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nesi kurhattı, şul ravuşlu bizge Allah Teala'ga boyunaga, Allah Teala'ga ibadet kılara gerek. Bu Allah Teala'nın talabı. Eligine iştib ötüp gittiğinde şu ayetlerdi. Şu anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Men ahdatha fi emrina hada ma laysa minhu fa huwa rad." Kim bizning o'sha ishimizda, ya'ni islom dinine yangilik intira, u unan qabul etilmez, geri qaytarilsak deydi. Endi kelib etdik alaqqi nuqtaga tibetayik. Alaqqi nuqtaga bik muhim ayberga. Hozir endi og'ayni kim islom dinine inmagan, şu iki tanıklıktan, aytib o'tgan tanıklıktan ma'nahen anlab, hem onun talaplarını o'targa rizo bo'lib, şu iki tanıklıkты şundaq aytırga teyish. O'tirgan o'rinda, uyingda o'tirahmi, ishingdami, yoki safardami, buni qoldirmaysa shundoq aytırga teyish. Shundoq aytırga teyish. Aytırga teyish tugul, buni ertaga aytırman. Kim bilmayhin, uning umri qachon o'dlasagan. Umri qachon o'dlasagan, birimiz de bilmaymiz. Belki ertaga deb aytıramiz, bugun o'lirim. Bugun kechga birey fajialı hal bo'lur. Allah Teala taqdiri bilan hin bu dunyoni ketirhin, hem ketasakin musulmon bo'lmayinsa. Ulab qara, musulmon bo'lmayinsa bu dunyodan ketasakin. Allah Teala haqlahin. Shuning uchun kishi men tanıqlıqdan ma'naini anglaykan, islom dini bilan risaykan, shundoq o'sha ikki tanıqlıqda aytirga teyish. La ilaha illalloh Muhammad Rasulullah. Bunun için mescidga borgan shart tugul. Yo'q. Qayda o'tirahim, uyingda, divanda o'tirahimmi, yoki o'ttal ardında aşağı o'tirahimmi deganday, yoki hin safardami, ishingdami, mashina ustundami deganday, hin shu taniqliqni aytirga teyishing. Ayt la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah. Allohdan boshqa haq ilah yo'q. Muhammad Allohdan haq elchisi. Alhamdulillah musulmon. Agar da endi shuni aytib bugundan o'lhang, inshaalloh hin o'zmoq ahillar. Allah Teala nasib etahin o'zmoq ahillaridan. Agar da aytmaysiz bugun o'lib kethang, ertaga aytirman deb hin o't ahillari. Ham shulay og'ayni, agar da kim islom qabul etgan, artaban o'sha ikki taniqliq nima talab eta, shuning turasida bizlarimizni kelajak o'tirishlarida davom ettiramiz. Allah Teala nasib etadi. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.